Vuini January ni somni pakhat kumsang ni somni pali pathiani ani a inzawain chibaile vekule chawra wek thaimek Burma sipai tlanchhia te chu lungle atangin Aizawlah nimin tlai khan phurh thlenan ni tlwanga chhakchuak Myanmar ram Chin state paletua bial chunga Arakan army le Chin defense force ten arun chua awanga Burma sipai ron tlanchhia zani somsari pasari te chu Nimin January ni somni tlaidar nga vel khan Assam Rifles sipai ten Aizawlah an headquarters sa anun phurh thleng hloma pakhathi Mizoram thlenma ramri Atei nia hriatani wangin atira kan lo hriat mi zani somsari pariat kha an kim talo ani Voin January ni somni pakhat kumsang ni somni palia Myanmar Air Force ten thlona tui an nei chuan lengpui airport atang hian anun ladon nia hriatani a Burma sipai ron tlanchhia te hi an balin an bor chhor hlom hle a an bom rang phurh ten la somzel awangin lunglei Aizawlah World Bank Road kongpui kama omte chuan sahuanan sonemoti in mu nom an ti hle ni Burma sipai nun rong le lainat na nei mia lawa mipuite chunga tharum tho thinte chu jang khwa abung butak wangin an chan a chhel he to a paletwa bial lawa po Burma junta sipai te chu tlom chikimin an tlom ani San State Marlam bial han thlele lokila Myanmar Military Council sipai Divisional Tactical Operation Commander Brigadier General Min Tun chu Northern Tree Brotherhood Alliance Pol 10 Anung chunga an man zinga Burma sipai officer ni na sang chel zinga mi ani a San State Marlam Arakan State le Chin State atangin Military Council sipai te tanmun khwarna Army base zali chuang chu mi pui sipai le nam sipai ten an lak sakto ani Chin State a nam pasal thatin zo khathar bula Rikhodar Jiao border trade zone an lakangin San State a nam sipai ten China Myanmar ramria om border trade mun pui panga chu an thunun dai toni heima ma rambung sang danga karen le kachin ho che dan kan la soilo zo kani January thachung ringot khan San State Marlama khwa somni vel Military Council sipai te ne na tangin an chu sak to bok lokai khwa a Northern Tree Brotherhood Alliance te be pui thlana hian Burma sipai lubok ringot sang ni za Major General Paruk sipai officer zani somni pariat le an nu pui fanau te telin mi sang kha zaruk vel chu tangrwa sipai MNDAA ne na an silai tungin anin surrender loma Kokant biala ringot po sipai sang thum zakwa somkwa nikhathil thua arwalin anin peto ani Operation 1027 mga beipuyan thlak nu ni zavel chungin ral thuam ne na in pejunta sipai te chu sangli zanga vel antling man to ani San State lokai khwale Chin State paletwa biala Burma sipai tlom ta le tlanchhia an thanem e mawangin ral thuam te chu an chan nem hle a hetiang e me ma bom rang phur chunga an han tlanchhia Burma sipai te hi an ne phle mai China Sarkar puina wanga thunei na chel tumtlat Military Council Sarkar sipai te do to engpol po hi anchunga bipuiten beiseina annei sang hle donani Military Council sipai te hi indo na mwala inka ain tlom zok ni lantirna flek warzar chunga anral thuam te ne na in surrender emo an than mun kho na army base le outpost atangin arang theng beratan chia thi andu dana ni to ani mipui sarkar pai thlato Military Council sarkar hi chuan ram khata sarkar sipai ani wangin ral thuam thatak tak changkang tak tak po an nei na meu mai chunglama tangin helicopter le jet fighter mangin mipui sipai te chu an bom ngek theibok amai ro chu Myanmar ram puma frontline muntina sipai indona machon mek chawraw tak tak puitura sipai dang reinforcement force atirlu theilawa an sipai camp mi pui sipai ten anlua sak mun tam tak po chu a chule theichuang loti kan muani Burma sipai nu rong tak tak ten an thinrim mang ang chuan anti theitok chu pui soilo mi pui te lam hoin lai pui manga ral sai vak vak le thlo theina manga bom thak te hi anti theitok lek ani melta e Myanmar Military Council sipai te an chawraw to ti achian na chu San State Marlama an sipai battalion chopin an toma an Brigadier General Rual Paruk lain Northern Tree Brotherhood Alliance tangrwa sipai te hena an ral thuam te nen an impact chanchin kan lo hriat le Mizoram chunga voi engamo zat an ral thuam nen arwala ron tlanchhia uniform thapo in bel mangloril tra mel tak tak bom rang phur Burma sipai te mel kan mo atang hian a hriat thei ani
Military Council sipai organization structure po hi amumal to lo hle ti asya thei boka indona pianga Burma sipai lamzok hi thi le liaman tam emema thunei nan ponglak nuwa Spring Revolution chu anuwa Generation Z tia shiat ramle namangai tu pasal tha ti swan ralthuam cheleka andodal tak atangin sipai lubok atangin an officer lian tak tak thlengin singthum vel an thito a liam tam tak omin raldo tak tak thei sipai hi an tem to hlia raldo thei sipai hi battalion khata athem bera zarukle zasari vel om turan ni lain za somngai molek an ni to hloma chung sipai te command tura officer platoon commander ti chu anin dai to lo ema wangin army doctor le army engineer te hial an mangti sanset nong chobiala tanpu kho a indona atom ta an sipai commanding officer lieutenant colonel chu military technology university a lecturer tranglai ani heng kan soitak military medical officer tele military educational officer te hi an ko ki chunga RC belchok ma se voi khatma frontline lama lakal ngai lo le ral do ngai mi alo khan ni a an command noya sipai khompo signal battalion supply and transport battalion medical battalion electrical and mechanical engineering battalion atanga an po khom chop sipai choroi khomo an ni ti shatani a sipai tak tak po ni hleilo fair brigade atanga fairmen thleng anin fit khoma wangin cocktail army an ni rungot mai ani Israel lam chanchin ngai thachun zomang Israel chuan Gaza khothlang lam khan unisa tunnel chung lam hoi thalak ati chuaka Hamasin anman an thuruk to na mun ani nge IDF chuan tunnel lu na chu Hamas commander pakhat che nei na mu ani thuan soya sipai te hian tunnel chunga hian Hamas firfiak te chu an beya an that ani tunnel a hian puak thei thil le blast door te aoma leinwaya kongpui kilometer khatle leinwai meter somni velzet la a sipai te hian ama a mi mante an lo man to na pindan lian tak an muta ani chuta om to mi man chen khat chu Israel rama chwa tir an ni to boka November tha a tangin thleng ceasefire kallai khan sipai te chuan November thla ati chwa kumngami Emilia Aloni lemziak po helai muna hianan mu ani chumuna chuan holding cell panga oma pakhata chuan mattress le toilet oma tunnel chunga hian mi somni velman anni a kanthusha danin he tunnel a hian mi somni chuman anni a hun sang sanga ni engom lo boruak oxygen tlem le boruak lum tak thokhar sa takara an om ani Israel le Lebanon in biak na hian ma alason lei theilowa hi Hezbollah le American mediators Amos Hostein in kara in leiti na mumal la uwangani Nasrallah a hote hian President Biden apalai ne na chuan thutsa an thlena Israel ne na anin zomna thuk tak wang hian antan chuan palai din mun awo zolo ti an soi achan chu an du ain a kholu tuka Hezbollah shwai tu te mi zia le din mun ne in millo ani Israel official te chuan Hamas fighter sang som paruk velin liaman tuar ni in an chuta anjinga achan ve vel hi chu indo na hmuna an kirle to don lo ni in Israel sipai official pakhat chuan a soi United States chuan firfiak singkhat zanga le singkhat sang khat zasari velin liaman tuar to ni in a chuta anjinga tam tak chu to pa chuan indo na hmuna an kirle mai thei ni in a chut thung IDF yan Hamas fighter za asom ni atanga za asom thum vel chu anda bo to a American Intelligence Agency te soidan chuan American assessment a po hian Hamas hian Israel le Gaza a IDF sipai te chu thlatam tak chung be chunzom zel turin ral thuam alanei tam tok viauti atar lang bok firfiak pol hian Gaza khopui mun chen khata chuan firfiak police force din thar tumin an beimek ani Israel hian firfiak singthum zinga Hamas firfiak sang kwavel an that to a brigade pani ti bobak chu senior echelona harsatna omlawa firfiak liam dang sang tam tak an oma ma se indo na hmuna an kirle don nia chhodani Hamas hian thlatam tak chung indo na tan ral thuam le rocket an nei hnem toka Hamas hian IDF in nu do na le Gaza Strip marlama an puan vente soi chingin anin sangmar thale tan tabok Gaza Strip marlam biala Israel thlo theina ten khopui in sakte an be chunzom zela fote satanga alandanin Gaza municipality building luichu airstrike pakta na satakin achiat pha ani enclave lairil lama offensive ataniam dewa IDF unit te albiraj almagazile nusairat khopui ponlam ti fayan tumberni nalang khani uni sa Israel meten jurat allotle
bont al samin bial anla bengor hle a Nasir Medical Complex athil omdan hi ala chiang lo thung choba ka Israel Air Force ten Syria a Damascus a be puithlak na annei le boka tonjuma hian Syria rama IRGC a Al-Quds Special Force a Intelligence Chief chu anthada deputy le Iran officer dang engamozat an thibok Tual chung lam chanchin Malta vocalist Kanchanta Mizo Ben Shiatlo tak Malta vocalist Lalmangaya Kumsomruk Pathum wife of Manal Hiapi Bethlehem Veng Su Tukin Zingdar Sarile Achanve Khan Aborala Bethlehem Veng Atanga Bengwana Thudondanin Lalmangai he thin cancer ani a mundanga po atrai dar manto a damdoina hun engamochen anom nuwa tunai khan in lamain in kulturin achhuaka achwa ni point thu tela soitheya tukin khan anat na twar lovin chatuan ramin pansanta a voin chondar khata khan William ani di tong lowal marawa kolni bungsut kumsang ka zakwa somsari paryat khan Rolthar kumsom pasari mi vel chau thian za ho chuan nula rim turin nula omna ingkongka an kik ngam lawa chuti mek lai ro chuan ke rol tam takte ang thovin aruka zu han in zeu zeu chu an ti ve phung ani Aizawlah Bethlehem venga mualzol phul muna chuan Rolthar rual chuan tingtang pera anzai chu Julai bulnaya omkoshan upa famta putlinga meu point thiamati aninge yang lalmangai te thian ho anzai lo chuan mutahar ati hialani Rolthar rual nularim ngam lole aruka zu in zeu zeu te chuan phuzola anzai ho thina anzinga chuan lalmangai chuan tingtang kwa chung chuan zandanga an hlasiat ngai mi alo lachang khatle athunon aron sachuaka chu ala sak chu an thian ho chuan an hlimpui nge mai lalmangai chuan zana mutpa chuan an thian hawa an sak chu mutpa chuan ngai to achun zoma rizai noya chuan hla phua zom le ta a atuk zinga chuan hlachang thum aziak chuak ta ani he ahlazia chua hi zanlama an thian ho chuan thiam takin an sale thei ngal veka chu chu ni di tong lo wa lo pian chua dan chu lalmangai te thian ho chu veng chunga akula taya in mang anni a Aizawlah khopui chunga thalai te zinga rui ho chi khat proxivon ron chuak thar chu thalai te zinga rui pui an tam hle a chung thalai te kai shwai tur chuan Bethlehem venga wai me shwai tu zinga po thian za ho chuan thalai te kai shwai tur chuan ngai to na an seng na sa hle a in fiam na lam sport sang sang mang chuan thalai te in fiam na an nei pui china kumsang ka zakwa somkwa Christmas don na ya chuan thalai rual tamjok te swal lama an kallo na turin concert buat sai an tumta a December ni somni pathum le ni somni palia chuan thalai ti chu concert ni pui tura ruwa man an ni a pulal ngaya chuan an ben ming tura ron phua chuak ta mak an la tiang ti chuan pom tlang hal vek maya ma se an ben ming chu a sei deuh ti in pusilal zomliana chuan a toy zong in ron phua vele ta a Malta ti in an ben ming chu aron phua toya chuta zet chuan an lung a oi ta hlom viawani chuan concert a chuan Christmas la an salawa ro tui buri mami pa mumang ka uliana Malta ti hla chu an sa chuaka Malta ti phei chu concert nei maluka lal mangayan a phua chop ani nge nge a Christmas dona an concert hi a hloting viaw mai kumlui thla zana concert an nei le hialani kumsang ka zakwa somkwa pakhat April thla a Malta ming chuan album an buat saita a la an record lai chuan la som pani record tura la chuan a dai talawa recording studio a chuan al mangai chuan nun hluile thuam chingtanga chu studio a chuan a phua chop chila chumi an record zo chuan an hla chuan ala dai lo ta cheu mai chuti lai mek chuan band member zinga mi chuan ma nei phua di tong lo wal kha ti in ron soi chuaka mangai chuan han ziak chuak le ta a al ha chang thumna tak chu a theng hil ta hlo mai a hri chuak zo ta lo a chang thumna chu phua zom ta lo chuan chang ni na chu an sanon ta zok ani Malta hian an album ha saber chu chu asak turin mi panga vel bekwalin an lo narvek maya chutianga an lo nar zelawang chuan mi puilama an hral chuak theilawang ti an hlau thong man na satamaya beidon topa pulal ruanga chungai thlak tirin pulal ruanga chuan Malta album ha saber chu alo soisel sakna samai ma se cheng sanga chuan Malta cassette master chu alo lei sakta ani anulama an chat le ran chuan lal ruanga na soisel to chu album thalo omlo ti an chele ta si pulal ruanga chuan anu loka pumangai hi a motora phurin izara motor ka nei thei pha alo ti bok he an album hi wai mede kumsanga zakwa somkwa pania an release nge nge amak nge ye chiana zandang yang lo renga
limzai vortak mai idi tongem ni per khwang chingchang ne na limzai vor chu di zong kan tong mol lo sui lung leng wala te hian omhar lung len dam nan chol tuining zu donin lung len adam ve ma na ti in ariang wala te hian omhar lung len dam nan di tong lo wal kan roi lung zong adam nge ye per khwang chingchang ne na chol tuining zu don chu ma se hayang thangin kadon chin kan nun te tra lai kan bang suang lo thamuang takin pulal mangaya chol mul ro se CM Border Fencing Chief Minister Pulal do Omachuan Union Home Minister Amit Saan India le Myanmar inrina zongzong hungtum ani thua soi chumak ati thua soya nimina ama kom tu chanchin bumi tine na he thu hi soin Pulal do Omachuan tunaya Delhi Prime Minister Narendra Modi le Union Home Minister Amit Saan he na Myanmar le Mizoram ramri hung adu lo thua shil to ti asoya anin biak lai hian anni lamin engma an soi lo wangin Mizoram big phei chu an hung don lawa angai thua soya hetiang ani laya Amit Saan Myanmar ramri zongzong hung ani tur thua soi hi mak ati thua soi ani Prime Minister le Home Minister ne na hian Mizoram le Myanmar ramri hi Mizomi puite rawn lawa siamani wangin hung ani chuan ramri siam tu British sarkar thilti anpom ti na ni don thua shil ni na soya ramri ton tona zalen taka inkal po theina free movement regime ti top adu lo thu po athen ni ina soye sarkar lai pui hian atiluya ni chuan an thu thu ni ati ramri hung hi MNF sarkar ma saklaya assembly a rorel lai lamin an putlu ani a ZNP ni lai khani in ZNP MLA pani te chuan dodalin assembly an chua tausan pha ni ina soye ramri hung le inkal po theina ti to phian ramri ton tona omzo fa te attention le zwal an lo thu soya chuti lai chuan rui hlo le thil thalo dang tam tak lak lu a hluar tak ema wang hian mi then kha chuan ramri hung ani chuan are deuh thei an rin thuan soi ni ina soibok nilai nia longklai district a Banduk Banga Khwa Myanmar sipai zani somsari paruk anral thuam ne na lolu te chunimin khan Aizawlah an phurh pheile vekto a Home Department atanga thudon danin Myanmar sipai te hi Arakan Army helpolin anomna camp anlak sakwangin nilai ni khan Banduk Banga athenin Banduk Banga sora tia an soiboka anron lota Assam Rifles sovin lo boy puin athen chu parwa lama an shwaya an tam tham dewa wangin athen chu zorin pui lama an shwai bok an zinga hian hliam som pakhat an oma nalu tukero anum lo nia thudon ani Myanmar sipai lo lut zinga somthum paruk te hi officer an ni a adang zani somli te chu sipai pa ngai an ni a colonel in a hawani Ningani khan Myanmar sipai zani te chu longklai kal tlangin lungleya Assam Rifles truck manga phurh phen ni a lungleya zan khat an ria nuwa athen chu zirtop ni khan Aizol pan pui an ni a nimin khan zorin pui mi zongzong tenen Aizol thlen puin zo khosanga Assam Rifles mun pui thlen pui an ni Home Department ho to ti swan Myanmar sipai te hi January ni ni le ni ko a an lo ti to angin leng pui thlona trumhuna tangin Myanmar Air Force transport thlona mangin Myanmar ram situ aikap khwa phurlo anni le rin ani a naktu khian mandale tangin Myanmar Air Force cargo thlona lo thlokin sito khopuya phurlo le tura ruwa man anni thudon na chuana soye hemi ma hian November thla khan Myanmar sipai za pali lo lu te chu Indian Air Force helicopter mangin Manipura more hmuna da anni a anrama hruailu anlo ni to ani kumin January ni khan Myanmar sipai za somnga pakhat chu Myanmar Air Force cargo thlona mangin leng puya tangin sito da anni a January ni kwa khan sipai dang za pali te chu leng puya tangin sito a tho Myanmar sipai cargo thlona in da chho anni to bok ani Silong Patient Lodge Pulal do oma chhutchhia tirani lo source Zoram Politics le News Pulal do oma CM in press conference aneya Silong Patient Lodge sakmek chu ama chhutchhia tiranga ngai thei turin asoya he athu soidan ki hi thiam taka mi pui in faktir tumna ani he Patient Lodge hi I estimate le ani dan tur lo dewa sak ani wangin kumsani somni pakhat khan khati laya Chief Minister
puzoram thanga ka israel sarkar chuan alo chut chhiat tir to a thok tu point chut chhiat ngai lai hi a chu che zo trep man nge ani contract na lian tham thok chuan na chan ma a an lak zia thin mobilization advance cheng khatma alak theilo wangin he na hi license nei to nen in rem siamin anni hian an tho chun zom ta ani he scheme hi NEC fund ani a sarkar tharpian ma da hian chut chhiat ngai lam wak chu sarkar ma sa khan an ti fel vek mana sarkar thar chief minister hian kutlak engma nei lo amai ro chu CM tharin azuklo ve shim hi alom ome khati zong kha tun chumata na kan han ti chwale thei ti choni e